Ukanti ke abantu baphefumule ngesisiganeko simanyukinyezi sokubulawa kukaTshego. Waze wafa ngesihluku sengathi bengathi mabetholakala abenzi bokubi bebhadle ejele umthetho uqine ikakhulukazi kubantu abahlukumeza bebulale abantu besifazane ngendlela enonya kufanele mabetholakala bebhadle ejele bengatholi bheyili ngendlela enibona ngayo nomtsasazi iziganeko zokuba kubulawa okanye ke zokuba kugenywa abantu abangomama ziza kwanda kakhulu since kuyile lockdown. Sicela noRhulumente angenelele ekuxhatshazeni kwabantu abangomama kungathuleki ngabo. Into ezimbi zisezokwenzeka apha eSouth Africa. Engasekhe kude kubuyele isigwebo sentambo. Mhlawumbe kungangcono. Uyabona ngokolusizi kubulawe umuntu nosana olungekazalwa nozalo lusenenyanga lisesiswini. Imbi into emehleleyo lo mntana yanga umoya wakhe ngalala ngoxolo nabenzi bobubi bakhawuleze babanjwe. Kwazisa intoni na isono sethu kulamadoda esibulala kangaka. Inoba sibangisa bathina singenawo amandla oba sibabethe. Inoba funeka senze njani ukuze ilizwi lethu livakale nathi sivakale sibe namandla kulamadoda. Kuzomela batholakale abenzi bokubi. Nanokuthi ke kumele uhulumeni ezama ukuyisukumela endaba yokuhlukumeza abantu besifazane nokubulawa kwabo. Ngoba uyabona isihluku nje sibile sesenziwe kulomntwana. Umuntu lo wenze lento, umuntu onamehlo nenhliziyo onento yonke, nowande zakhe zabulawa intoni lento singazusebenza ade abulala umntana ngolhlobo.